Inkosi. Siyabonga abazalufakazi buyasikhulisa kuyasakha kuyasiqinisa endleleni. Isikhathi angazi nizozwa ngoba bathini kodwa isikhathi esisabavumela ababili abangaletha ubufakazi kodwa ke ngizoza ngoba umpostoli banike noma kungabaniki siya enkonzweni ke bazalwane yokubingelela kwabafundisi ingceze inkosi ezikhona ngizocela nje lapha abakhona basukume kubhaliwe la ukuthi ke bazobingelela abafundisi abakhona bazobingelela la phakathi kwethu embatholile esino Mr. A Khumalo no Bishop Dlomo bese kuthi ebesingambhalanga sibe nomfundisikazi uSibongile Buthelezi wase Edfale ohlala eMiliphala. So mabe khona abanye ngiyacela abazalwane sibabone kodwa nje kubhalwe ukuthi bazozobingelela. Amen. Ngokuzithoba siyabe kwinkonzo bazalwane yobufakazi. Ngizocela abanobufakazi abangu-4 kuphela bafakaze only 5 minutes umuntu e-1 njengamanje isikhathi sabo sithi 10:49 siyabacela abanobufakazi beze phambili ngoba khona lapho sijonge khona bazalwane.
uNkosikazi Bande kamele ngeNkosi yethu Jesu ngiyelele bonke abafundisi abakhona nabazalwane abakhona abantu abasha abadala nabancane kwelihigama leNkosi yethu Jesu amen. Ome phambili utholile umama Mabhena celiwe bazalwane ngizophatha uhlelo lwanamhlanje ngokusizwa uNkulunkulu amen. Siyacela ke sihlabele umhlabeleli u121 usisa sasiqalela emakelweni evangeli bese sivula inkonzo ngomthandazo. Sibonga ekhaya